Kine ia nei, kua tai mai te wā. Ai marika, hei te poa pōpō, ka tū te whiringa toa whakamutunga ki Wainganui te kapa Breakers me te kapa Cairns Taipans. Ka riro i te toa te ipu papatū o te whakataetai ANBL. Ko tā te kiri haunga, he kimi rongo wā, mō te ngā kaumamai. He ngā kau titikaha, e whakapono ana ka tāia e rātau. One of our major strengths all year long, all season long, has been the fact that we've got senior guys, guys that have been through pressure situation games, and there's nothing really more to be said other than turning up for the game and being ready to go. Koe nei te kemu whakamutunga mō ko Henare, ko te manako a te tīma, ka tāia e rātau te tuku atu i āia, i runga i te reka o te Wikitoria. Yes, it would be the storybook ending to finish off with a championship, and myself and the team will be doing everything we can to make sure that happens. Engari ko tētahi uri no te rārawa, e kaha manako ana kaore a Pō Henare mo te wehe i runga i te ngā kauhihiko. He hoa tākaro a Pō Henare rāua Collins and Tate i ngā tau o mua, i roto i te kapa tāroaroa pango, te kapa Breakers hoki. Engari kaore ia mo te tuku aroha noa ki tēnei i ka āwhiro. Paulie's a great player, and I've been, privileged enough to learn under him in the past. But tomorrow he's the enemy, and I wish him all the best. But we're obviously coming out here to do a job and try and win our last game. Ko te tohu matua o Pō Henare, kia arotahi rātau ki te kaupapa kei mua i te aroaro. There's certain games that sort of, they pop up every now and then where for some reason, whatever it is, our timing's bad, we get a little bit anxious. Me te manako, kaore tētahi o aua kēmu e ara ake a Pōpō. He ta Gardner, te karere.